أزول فلاون أنسو في سوان غار تذويل تاكي ثماينوث أول نون يثدر تيفي أكيد سويس العادة السمانة الدور تنسعى تذويل أفدا باخ نظار أساكي يون قلم كي الحرمة يناض مس شريف من الأسلوي أقدم تلفاظني المزجان لقضايل تلفاظ الله جيسكا تنسري يناض سيت مورتنا الجزائر ما شريف من أزول فلاش أنسو في سيك أسقاس أمقاس الزول فرح هذا سنين كيم فرجن لا جياز كان دعم لنا سكوسان مقاز ان شاء الله كل سكوسان يدي بخير ان شاء الله ذلك يكون انسان دونك اما شيء ملا نوار كاع شويه تفير يا يو ان ايفينمون امبورطون le 30 ديسمبر ني عدن 30 ديسمبر 2021 l'assemblée générale ordinaire intervention jusqu'à un an le bilan 2020 a été adopté est-ce que رمضان دوار نهضر شويه في l'assemblée كي ام تعدات يقول لك ام تعدات دولتك يعني تدولتك ولا on a reçu des convocations باش كنا نحضر l'Assemblée باش كنا نفكر on va adopter les bilans mois les financiers l'année grande le commissaire quand il y a les bilans et tout ça il y a eu quelques petites réserves on va les lever bien sûr il les a exigé باش كنا نخدم la lever par exemple par rapport à l'inventaire et tout ça par rapport à quelques contrats de joueurs qu'il a on va les bien sûr les présenter et tout ça sinon dans le calme total il y a eu quand même voilà لكن voilà justement اشرف شحال لي زاكسيونير اللي نسني parce que voilà quand même beaucoup d'après les photos voilà il y a eu quand même un nombre conséquent le colonne a été atteint non le colonne mais il a déjà mais il a le président du CSA avec une autre personne le colonne il est atteint il y a le conseil d'administration en place il y a eu une procuration دي خدم أزلة فيون l'actionnaire Rachid Azouao sinon tout le monde il a لنا محسوب دي la salle. Ok. Donc justement, juste après 3 jours après, une semaine après, il faut de Chalel, c'est le directeur de la général de la JISCA. Le bilan est adopté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à faire mais il y a beaucoup de réserves. Est-ce que ce moment-là, se fait rapidement les supporters parce que les réserves, il y a beaucoup de réserves. Donc c'est une contradiction en soi à la chose sur le Chalel. Depuis toujours notre une assemblée générale notre docteur les bilans et moral alors quand il peut faire que nous personnellement on peut les lever pas des réserves avec خصني يدري ما نغاش aussi des réserves خصنا par exemple l'inventaire depuis notre arrivée nous sommes la seule direction qui par exemple l'inventaire l'inventaire ça veut dire شغل دي لا جي اس كا كنا سميت النسات ولا مدنو فيها شمك ما ساقين كنا كمان باتريمون لا جي اس كا ولا راسون سي ساعه الانفونتير الناس الى قصدنا ولا الكاي اللي اصحاب لي موين انجينيور تبع لك شنو غادير تروحون لا ريزيدونس لي زابارتمون لي زونترينور اي تو سان ديتنا ميناجير كل وين مقارن لو باتريمون دي كلوب هي شو ساعه هي لي بوس هي d'autres aussi de patrimoine Iglan Mahsouf depuis notre arrivée il a toujours bien sûr on va le bilan moral financier la قاعدين نبريزونتي à l'assemblée générale il a عندنا خاصة par exemple les وكذا سيزين le compte par exemple les gosses les ex-joueurs les tout ça on n'a pas récupéré par exemple les gosses non on les a pas récupérés là à la banque mais on les a pas récupérés mais c'est des choses qu'on peut bien sûr qu'on va les récupérer on va les mettre dans le dossier prochainement il est كلش clean voilà شريف يوز لا تصوى ولكن سلك سوا صورش ماشي على ناوي لي بلاطون لا تلفزيون اتصيد شغل ولكن 150 مليار دو ديت اسكسي ومزورو اسكو صح ما الا صح يد امكتي والله جيسكا الشيفر هكي باسكو اولا كي تشوغال ا شاك فوا دونك الشيء البرينسيبال كونسيرني حالك شيك زعما يتفاهمن ما الا صح امش البروبليم كي سبوز ولا ضمن هنا ديجا
il a directeur lancé et tout ça. Déjà, il n'a même pas une expérience d'une gestion d'une SSPA, une SSPA محسوبة عملا جياسكا. ولا ضام كم ذا نجي بشكل إفرادي مسلايد il a été instruit par une personne sinon voilà روحيني دكا ومسيدي tout ça. Pourquoi il n'a pas expliqué les 157 milliards? Oui, c'est vrai qu'il y a 57, 157 moins ou plus, moins ou plus. Parce que le bilan 2021, il va déterminer le chiffre exact. Il y a encore un qui l'a enchaîné. Depuis, il ne faut pas oublier, depuis 2010, la GSK n'a jamais payé les dettes fiscales et parafiscales. Voilà. Donc, à notre arrivée, on a quand même un fait de route et tout ça. Nous faisons les dettes, nous faisons les dettes, nous faisons la masse salariale مقرر. وكذلك روح نجند اللي جو الاولاني 7 mois de salaire. Il y a d'autres dettes comme les hôtels et tout ça, l'hébergement, des dettes, des créances. C'est comme une société. Chaque société, toujours, il y a toujours des créances. À fur et à mesure, il faut les régler, les payer. Nous faisons donc le choix, mais nous نقصد ما تخمض الحساب نقصد لا ديت فيسكال با فيسكال اي غادا دينا نقصيسي باسكو كنا نصب دي لا ماسالايا صافي ديال لي ريفوني نخلص لي زامبو صافي دير صبد بارابور لي زاني 2010 jusqu'à 2018 مثلا ما كان 2018 à 2021 2021 صبد مليح لا ماس سالاريال اي كونترا ثوري مثلا كيكلان اون بلاص وكذا كيكلان اون بلاص سيغير لا ماس سالاريال ابي بري تون دون لي 3 مليار 200 ومن بعد لا ديت فيسكال اي بارا فيسكال اي فا اوغمونتي التالي بعد كونسيرنون لا كناس c'est fixé le salaire le joueur il est fixé à peu près à 27 millions on paie les cotisations sur les 27 millions ça veut dire que ça خاص تولي la masse salariale et tout ça mais toujours il faut payer par rapport au salaire fixé داين نفهم لو ان la FAF ou la CNAS concernant les clubs professionnels ça veut dire toujours تقيم وتسالي انا تصب وياها mais les impôts تصب par rapport à la masse salariale ديك دي تصب la masse salariale تصب les impôts. Il y a encore tous les clubs algériens, la plupart des clubs algériens, 90% des clubs algériens, depuis la création des CSPA, les dettes fiscales et parafiscales. Parmi les clubs, la GSK, qui n'est pas de CRFT, même là où on a dit en 2013, on a dit c'est la première fois que la GSK a déposé un bilan aux impôts. On a 7 milliards 600, avec les pénalités de 25%, tu as 10 milliards et quelques. Voilà, depuis 2010 à 2021, depuis 2018, déjà, c'est pas un chiffre, par année, chaque année depuis 2010 à 2018. اسمي وكذا اللي نقبل لنا اسمي نلحق نكنيا هذه هو اللي بليك نكنيا وانا ديميني كوميم خاصه كنيا ونخلصها وكذا وخلصنا تولي كلوب تخلصنا مي كوميم نكنيا نو سوم كونسيون نصب لا ماس سالاريال يا اون اين في دوت نروح فير ثورا باسكو يا دي بور بارلي الاولانيه ثورا اونتر نهضر من لاسامبلي جينيرال اونتر le ministre de la Jeunesse et du Sport et la FAF, tout ça, pour qu'ils vont régulariser tous les clubs un moyen, comment qu'ils vont effacer les dettes fiscales et parafiscales et trouver un moyen, les cotisations à partir de, par exemple, de 2022, tous les clubs professionnels, il a des imposables, un taux fixe, parce que normalement, ils n'ont pas appliqué, par exemple, par rapport à la CNAS. À la Constitution, par exemple, chaque année, le club, au minimum, il doit payer, par exemple, 1 milliard. C'est un chiffre fixe, même pour les impôts, parce que c'est trop, parce que là, tous les clubs, le problème qui se pose, l'investissement, il n'y a pas autour sur l'investissement dans les clubs professionnels, ça veut dire que le 90%, c'est des salaires.
ذيمي محسوب فوالا تولين لي زامبو وكيسي تو الموند يزمر تيدي يفكي عني تيدي يسفهم الساكيا يريد كلش زعما كاينين يريد دوك لي 157 مليار تدعى في وليد يسفهم ديني فوالا لانياكي دوبي لا ديريكسيون تاع جديد صبد هذا ساكينوثني سوليت اسكو ساكينوثني باسكو نتا غادي يهضر في لا جيستيون الناس غادي يهضروا ذا شو دوين ذا شو خدمان شحال لي لا فان سيزون افيك la masse salariale soulignée. Est-ce qu'ils ont le bilan prévisionnel? Est-ce qu'ils ont les moyens politiques? غير هضره فين شويه ما كاين خاص لي سباس يتجوز ما كاين نجوز لا بريفيزيون سباس اسكو جوزيت النهار تاع الجبنه غادي تكملها كوم كوا لا ديفيزيغيا يدنجوز بيان سور سوا خدم pour payer les créances, les salaires et tout ça. Il y a des cas il y a des cas l'argent pas le chemin, il y a des cas l'argent pour que je chemin, il y a des cas l'argent jeter chemin. Au lieu de se concentrer parce qu'il est inséré par son ami, on a aimé faire lancer les années et tout ça, mais chacun de s'attaquer au lieu de parler de son projet, s'attaquer toujours à l'ancien, toujours quand l'ancien direction. Donc, tout est clean. On a nous sali bilan. C'est un bilan depuis 2017. Nous allons le dire. Voilà là. De nous fier là. Ok. Donc, l'état financier administratif, il est vraiment déplorable, malgré en dépit que les derniers résultats sportifs, mais l'état financier, c'est le garant de la stabilité et n'est pas à jouer. Mais justement, cela fait l'augmentation du capital. Affaire à Machrid Malal, la solution qui est la stabilité financière et administrative et la GSK. ماشي الديريكتوار ماشي l'ouverture du capital ماشي الحاجه l'augmentation example اتسلكتر بها لا جيسكا الساقيه ميمو قال لنا الساقيه فوق انت بها لا جيسكا محسوب لو كان محسوب ساعه ان شيك كي تلقى ان شيك بلون ساعه de l'argent injecté dans la société ils vont exiger l'augmentation du capital parce que ساقيه يمدنا ما تحسب depuis septembre انا حسبها 15 janvier et tout ça à peu près 4 mois 5 mois 4 mois 5 mois شحال لي الصالير يخلصنا شحال لو كان نضربوا حنا الساقيه c'est un exemple كنا نضربوا حنا الساقيه شحال لي دات ايدي جان سوا لي دات توجور سي دي دات سوا خلصنت ضغالت سي دي دات ديال البيلون مالي فينونسي مي تخلصنا على قيمه سي دي دات عطينا ريمي نلقى كنا الساقيه لا سوليسيون با بو با échapper à l'augmentation du capital تلقى الحاجات مزوره ما دينا l'augmentation du capital تواخدم غير لي زاكسيونير عطينا الا انا انجكتي اذا dans la société باش لا سوسيتي تلحق لي لاق الحال ساز كما الى ان بيلون مورال فينونسي ادنا كوميم اتيليا كوميم اون كونطابيليتي سانه بابا تو سا نقرا لا ديت باسكو ساكين كينيا خدمه غادا تجي لا ديت اذا من راك لا سوسيتي ما كانش تون ديت اذا من ديفك اكس وانا سي دي زاكسيون تغال ستون ديت هو جام ذا ناكي كلا نون بلاص يفو با اوبلي كاين شي باز انا نقرا تقرا دي بويا انا يفكر pour l'instant علي ما تسكيد بقى في يون وصايا ما يكون نعدي بويا هذا سنين ثاني بويد c'est un exemple خاصي ام كيو غانا سلسك هذه البيلون اذا بنا كيدي ام كيو غاني يبوثني د صدقه يبوثني د ام كيو غالن هذه البيلون مؤلف فينونسي 2022 فوالا زعما نلقى بليك اون بو با échapper à l'augmentation parce que c'est qui مزواوز اما la deuxième étape mais les actionnaires ou les qui augmentent le capital ou les moyens, il faut chercher, bien sûr, intégrer des nouveaux, bien sûr, qui vont, parce que c'est on a consommé les tawatias du capital. Même le commissaire, quand il a exigé, s'il y a une AGX, il y a l'augmentation du capital. Mais je fais, voilà, et l'augmentation du capital. Et la solution, parce que c'est qui m'a dit, les problèmes, les anciennes dettes, la CRL et tout ça. Oui. كي خلصن سي الجيب وساكي توياسي نريد داسا جو في اسيمي مي ريسبونسابيلتي الساكي كي مبو با خدم لوغمونطاسيون دي كابيتال
يخدم ميم ساعة الشقة قابلوا في قبل هيت سفوا يخدم الناس لي زاكسيون وغان ماجوريتي انا ديال سواير نير ديك معاك مي الحاجه الا قد تخدم انا ان اكستريم اورجونس نعملوش فوالا سي كاين بيرسونيلمون سي زارتن با ايكري سي زارتن با لويسي جوستيس عندها زي جيجي سي ميم لو دوكيمون زدت سنعطا كي تجي تسنعطا بروشينمون عندها سنني غيفوك فوالا جي اكزيجي le IPCA l'augmentation du capital, sinon qu'on va vers la faillite. Voilà, parce que voilà, ce n'est pas que les résultats, mais il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de pression sur, voilà, sur la direction qu'ils ont en place. Ils ne peuvent pas chaque fois échapper à donner un rendez-vous la fin du mois. La fin du mois, dans 10 jours, dans 15 jours. Donc, nous, on l'a vécu. C'est vrai que l'année passée, même, on a quand même, on a eu des difficultés, mais je suis en place. Donc, quand même, il y a un bilan provisionnel. L'argent, l'un des conventions qu'on a signé avec nos partenaires, comme l'OTA et tout ça, اسمي دو سنوية عاود الجايه عاود نخدم راي نسن نخدم لا بوليتيك نسن مي لو بروبليم كي سبوز اساكير افيك لا ماس سالاريال يسولين مليح اسوالي بلي كاساكي ولاش لي سبونسور اساكي توالي بلي لي بروميس سون با تونو سي غاف نلحو فيغ كان ميم باسكو دون الفوتبول سي فاسيل اساكي تي بو غاني 5 6 ماتش دافيلي ومن بعد une fois que tu as perdu, par exemple, le groupe, les joueurs, ils ont perdu la confiance et tout ça, ils sont par rapport à, bien sûr, ça a même nous ça a même nous les problèmes familiaux, ça a même nous même nous sommes des prophètes, nous ne sommes pas faits, mais plus ou moins, quand même, ça va quand même, on a fait face. Il y a les primes, on a donné beaucoup de primes, chaque mois, 2 mois. Là, si vous voulez, كلينيك تفران عندها لي جوور توجور ساعات اذا فاس السن ما ساقي ماشي كان ذاياكي ساقي كنا نهضر فاش تاقي الساقي سكون دوموند نكوني كيني بيرسونيلمون il faut immédiatement y aller vers l'augmentation du capital pour sauver la société. Parce que ça, c'est comme il a un mauvais résultat, là, le deuxième mauvais résultat, on ne le souhaite pas, bien sûr. C'est facile, voilà. ما يحمل وسيفه كي يوم بعد ان شاء الله دي ضروري واش تقدر نتمنى هذا لا سوليسيون تنقري فاس الانسان كل le président du CSA le PCA هذا كي ناس نخمم انا ابل سيرغي il faut y aller en extrême urgence même le commissariat contre la signalé vers l'augmentation du capital même le زني مزمعنا دينا رفضني ما نسى رفضني فاس الانسان ادي فاني عني كلش سينا il faut trouver des solutions كل ما كيقال لو قاعد يسمسلاين وسنتعنا تمسلات وسنتعنا تمسات ني اكسيونير ني ان ديريجون باش كنا دي مسلاي باغ اكزومبل في لا سيتياسيون تاع لا جي اس كينيا من لا لي بغا يزنز لا جي اس كا نهضر وي قال لك اون دو الي ريان دي تو سي ان بسودو جورناليست يهضر في لونتربريز بيبليك يهضر انت تسكني سوليسيون البي سي اي ديال بلاص نتساثورا انت تيفلونسين طاش على لاكيب باش كنا voilà pour parler de l'ancienne direction pour toujours fermer la porte il faut pas oublier il faut pas ouvrir l'augmentation du capital il faut pas augmenter le capital et tout ça نقدر نكوني de grands-parents fils نكوني jamais ينزل تسعى كاين تصارك يكونوا ينزلوا زياده ونا هنا نظينا jamais الا وين شتاقي الحمد لله لن يرجزن لن يرجزن اسمه القرايان لن يرجزن بعث لا جيسكا الساقيه لقات النوالي عم كانت النوالي وكذا في النوالي الساقيه لقات راح l'augmentation du capital ولا شي ولا مبليكو ولا شي وين يزمر il faut pas bloquer les autres il faut intégrer il faut intégrer وكذلك voilà il faut ouvrir le capital je pense même les supporters et tout ça les sociaux ça dans des actions pourquoi fermer les portes pour les supporters pour les gens qui veulent bien sûr mais il faut y aller par étapes par exemple c'est l'augmentation du capital les menaces tout de suite on peut faire 15 les convocations dans 15 jours l'augmentation du capital. Justement, Chérif, avant l'étape intégrer les supporters
le conseil d'administration, on a l'assemblée générale des actionnaires. Juste, l'étape qui l'augmentation du capital SSK par exemple, à des droits qui واحد وغادي ترفع لا جي اس كا اسكو تقبلوا مي اللي تقبلوا اسكو كشتيني توجدوا ايوا كنا دو غادا تصفط تربعنا مزيان الخضاي كي تمسليها كنا نسقي خلينا نعديو نحط كومبلي السق ديجا تمزوروت اللي قاد يدير لوغمونطاسيون دو كابيتال نضيد دمك نولي للشكاكيا بلان نولي وكذا لي زاكسيونير كدا اون بلاص باسكو سون اوبليجي تو اللي قداو باش كنا سوسيتي كتسلحوا اللي قاد اوغمونتي اللي قداو ني دايرين pour le fonctionnement parce que c'est du bricolage c'est du bricolage déjà ça fait 4 ans il a ça fait 3 ans ça fait 10 ans il a en 2012 il y a personne qui a honoré ses engagements ils ont réservé les actions ils les ont pas libérées ça veut dire qu'ils ils n'ont pas libéré ça veut dire en 2018 la réduction du capital à certains moments il a le capital de la GSK, par exemple, il a 74 milliards, le WNN a mis à réserve des actions libérées pour 81 millions, 81 milliards à peu près. On a fait la réduction du capital. Bien sûr, pour libérer les actions, on a réduit le capital. Et c'est que nous sommes obligés parce que la société est en danger. La ligne touche la ligne rouge, même la personne qui est là, il faut que mais ça veut dire l'augmentation du capital il a pour tout le monde. Mais il ne faut pas bloquer les gens. C'est normal, parce que tu auras lieu que l'ahsab. La stabilité de la GSK, la stabilité technique et tout ça, déjà la stabilité administrative. Il a le budget voilà parce que toujours l'actionnaire majoritaire, l'autre, il y a des conflits, il y a des clans entre les actionnaires, tout ça pour bailler la route à X, pour éliminer X et tout ça. C'est que, la GSK, l'intérêt de la GSK, il faut y aller au plus vite possible vers l'augmentation du capital. On va dire merci كشريف دونك انا هذيك سحري شويه الدوله كان نكفل حاجه الكابيتال l'augmentation du capital دونك نسلا وسني عدان نسلا تصل لي فودي قارن داير سؤال تصل لي بلاطو لانك شي من لا اسمك لا يدير بعض لا جيسكا يفادي سبع لا جيسكا سي دابا خنوضا يبغى تسوي ارسلنا روايه لا شو تيري لي فيني كاسنتاردا ساكي دون مانيا كلير يوكا هكي كي دي ساكوزين سوايا كي دينا كان مثلا depuis mon arrivée, depuis la création de la GSK en 2012. Ce qui est politique, ça. Je suis apolitique. Qui est la GSK, le sport et l'identité. Parce que la GSK, c'est un club identitaire, c'est un symbole. Voilà. Depuis mon arrivée, tous les 3 ans et demi, تلا الخدمه كنت واخدم تقرا ولاش الخدمه باسكو لا جي اس كتلا تلعب في لا ليغاسيون لا جي اس كتلا تلعب في لي تيت انا عندي كومون تيت انا فورمي دي جون جو اي تو سا تولي كنشتاقي نخدم انا تانفيستي باش كنا ديالي تو سور لانفستيسمون j'ai jamais parlé de la politique j'ai défié quelconque et dire de se tenir X na Y na dans la politique même les gens les politiciens de s'attaquer et tout ça on n'a jamais répondu parce que nous sommes apolitiques mais il a eu un club sportif et tout ça un président de club avec un conflit de la FAF la ligue mais toujours dans le cadre sportif jamais c'est déjà نعرف دعوة plusieurs fois مش تطلع لي déclaration les déclarations اللي قاعد فيها بوليتيك واستخدامها البوليتيك ما كيتستخدم نوثنين تستخدم الثوره جامي كاين سولا le président de la République c'est le président de tous les Algériens jamais سولا باش كان الا قاد يعاون كان الكلوب النار ما الا البريزيدون de la République السولا يعاون tous les clubs يعني tous les clubs algériens voilà j'ai jamais mais ذو كذاك استخدام انت ساتي وكذا كيف غادي وين سنه نداز
Voilà, بغانا يدخل لنا فوالا كولي تيكت بوليتيك نعم دوسي بوليتيكي تو سا كاين نعرف يعاود عرفت الحمد لله يا اون لونكيت باش دينا كان لونكيت كنت واخد من جوستومون فين شتاكي باسكو لا نو قال لك روح نخدم ميم على بوليسي تو سا خدم دي شارج تو سا pour كولي دي تيكت نعم دوسي لونكيت تفقد يعني ديال الصالحين محسوب كلش a été prouvé comme quoi voilà اخدم لا بوليتيك ماشي كان لا بوليتيك اخدم ني لا بوليتيك ني دير افيك ان بارتي بوليتيك نا افيك اكس و يغريك باسكو ساكي مثوالي مثلا يستخدم توجور فوالا اللي تلصقن فوالا يبغى لي ديفيزي جامي سوي راسمبل جامي جي جامي بارلي كينيا دي ديفيزيون jamais. J'ai toujours les conférences de presse, toujours ça à la solidarité, ça à l'union et tout ça. Et ça des décisions, même le public, toujours le fair play, on les invite toujours on les préserve, on a toujours préservé l'équipe adverse. Alhamdulillah, le khadmina دي مسلين في الليل لين خدمه دي مسلين في الليل ماذا واقي تروح كان واقي كدينا امدا نقيا يتحوس نادي اي شمت مع هذه الخلافات فوالا باسكو جو بو با فير اوتر كو ديبوزي بلانت على لي جوستيس اثن ديبوزي فلاس يعني سي ثلاثة راس خمسة لي بلان نسعى ل 25 ديال جانفي نسعى باسكو نسعى داني اون اودينس نعدي اتولي مداناكي كاين الصريح راه باسكو مداناكي يبغى يشمت مداناكي يبغى يندير يا مداناكي يبغى محسوب فوالا شغل يشمت تو سا مي كاينش لا شبا هي لا جوستيس باسكو سير ميم دي لي بلاطو تجمع كي نتسا باسكو نبدا نتسحينا هذا نبدا نسعنا النيب نبدا نسعنا لا صال لكن دي لا جوستيس دينا دي ريبوندي دي لا جوستيس سي 5 بلانت تبع جوسكا لا فان جو لا لاش با لا جوستيس دوا سيفير تو هذا دينا دي ريبوندي دينا ديفك دينا فوالا مشي بغا زنزا لا جيسكا يمي بغا زنزا لا جيسكا دينا دي ريبوندي devant le juge. Justement, Chérif, sur la même lancée, les mêmes voix qui gardent. Car Chérif, mais là, les divisés, les supporters de la GSK, il y a le Théodril, Alger, Tizi Ouzou. Chérif, qui t'a encore une fois, à te faire mal, à te faire awali qui a fait une équipe parce que, à ta sécurité, c'est les mêmes voix qui toujours là, à quel cas. كاين نخفي غتولي ميوك لي ميساج صادر على البوبليك depuis mon arrivée. J'ai toujours appelé à l'union des supporters, j'ai toujours كاين خليت parmi les supporters دي روح الحمد لله ما ثوالي الحور un peu partout دي الجزائر سواء دي وهران لي supporters جياسكا لي supporters لي ام سي او لي الجي لي supporters مولوديه contraire j'ai jamais divisé les supporters قاعد le seul mot d'ordre c'est bien sûr c'est d'être toujours derrière la GSK la preuve est-ce que سلام يبس مسلاياد في لا ديفيزيون نعم مسلاياد في فوالا في كم كوا كي درنا في شي صحاب اكس صحاب كي تو سا jamais j'utilise le langage je suis pas un journaliste au contraire j'ai toujours appelé à la sagesse j'ai toujours appelé au fair play j'ai toujours appelé à l'union des supporters au contraire في اثنا دينا شقاك كيد عندي لا ميساج مسلايا في لا ديفيزيون في اكس في يكراك وكنداكي كونتر جو سوي لو بروميير سمي تفاضل vers la GSK كونتر toujours il y a un conflit entre les clubs la vallée de la Somme من موب GSMB كاين بارتي دو تو داروبان دان قيمه دان نسفهم نتمعاون كرانا غير توسا باش نكس كونتر تبغى باش نكس تاع ذويت اللي قلنا وقبل الكينيا j'ai rassemblé quand même tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Alhamdoulilah. Soit la vallée de la Somme, soit le mob de Bijaya, soit la GCMP Bijaya et tout ça. Parce que là, les archives, mais qui dit que ça va à l'union. Parce que le football, c'est un loisir, c'est un spectacle, tout ça. Que le mieux gagne sur le terrain. Même, on a eu le mob. سواء باغ اكزومبل سواء الحوايج الحاجه جي توجور ريبوندي فافوار بعد الجي سي ام بي سواء بسم الله حكيمه ماوشي تو سا اصلا الا ميم لو بريزيدون الاولاني ضعني
تسقسي ما تواليهم j'ai toujours répondu présent, j'ai toujours répondu favorable et tout ça. La preuve, tu vois, les messages, c'est des messages, je suis un rassembleur, ça va toujours à l'union, même avec les autres équipes et tout ça. Jamais on a agressé une équipe à Tizi Ouzou depuis mon arrivée. Jamais on les accueille très bien, même avec des fleurs et tout ça. On leur toujours toujours la visite. Les MCO, l'accident de l'MCO, le supporter, on a été présent. Nous avons le bus à l'hôpital, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un exemple d'un rassembleur. Le football, je suis la seule personne qui prend le football, c'est un spectacle, c'est un loisir. Il a toujours du football, il y a bien sûr l'éthique sportive, et il y a toujours le fair play. Et voilà. En bas, défendre l'équipe Pino, je vais la défendre coréen. Mais toujours, je n'ai jamais appelé à la violence des supporters et contre les supporters, même adverses. Mais il y a un qui n'a pas de fitna. Je ne suis pas du genre. الوقت ما تبعضك الوقت لو اني خدم لي باطون دون لي رود الوقت يقلن ثورة ثاني اتمسلين ثورة الوقت فرقنا البوبليك تبع لاجيس كذا الوقت تشجعنا les messages la haine pour diviser les supporters qui n'est Voilà. Ok. Voilà. J'ai jamais utilisé un hashtag. Et encore une fois, l'appel à les supporters, il a toujours été fidèle. نعطي دعوة عطي الدكلاني تو سا ساعي une équipe de ça. On va il y a les réseaux, il y a X, Y et tout ça. C'est pas la division parce que maintenant se divise les يوزنجي. كان بغاو كنولي quand même تلحقني لها نبغى خاصك كي نكون نعدى نخدم كجزيره نبقى سون بافيت قا كي سوزي بروفيت مي جو سي كو خدمه تقولوا في كاد تزمت في كاد سوا صحاين في كاد سوا تدريمتيو في كاد ميم مون سافوار فير الساقيه للصح ما يروح ندويرنا نخدم كان يبدا ناكي روحا وسدد خدمه خيرنا كل بليس دو موان كي خيرنا بيان سور كون فا لي زابلودير on va les aider tout ça ما هو اللي باللي ودو سينارا نخدم من خيرنا غتكون لي موان خيرنا ديك تشغل الحال مليح وليا تافونسير عزات تولي بليك تغالط فيه ديك تشغل الحال مليح مثلا الساقيه les jeunes catégories marginalisées abandonnées et tout ça voilà si vous gagnez l'avenir du club vous gagnez des scans تبع la GS أشري ملال ماشري ملال الولد بنزيما كيف اللي وزلاقن عند à l'occasion des célébrations de يناير 1972 à l'occasion سيناكم فرجن تدر تي في اسكوا سامغاز encore une fois نوالا de belles images de belles photos من الغاشي كيف اللي وزلاقن لا فالي دو لا سومام نوالا aussi قالت واسي فين كي تستقبل الغاشي sur l'accueil les résidents امشي كيتستقبلك شتيني كيتعكوا هكاكي دينا عطيتنا الصحه اسنا ان grand hommage parce que l'accueil a été très chaleureux دينا كي depuis mon arrivée تبع la GSK toujours prime approche des publics زكير عندها تسالى عندي تساولني تو سا pour passer le message شد نهضر تبع la GSK نعرف نهضر افوز كان تبع لا جي اس كا لين يصفح مليح عندنا ساقي خاصك يقول شاف القانون تبع لا جي اس كا كمان تولد بليك لي جون يسون ريكونيسون لين يصفح مليح اشتاقيه كل يسد يسارك انا كيا ذي الخدمه ذي القداري في كيغا اللي سيبورتور تبع لا جي اس كا سمي لي غافو القانون تبع لا جي اس كا بالك شوي لو سول بريزيدون تبع لا جي اس كا يقول لنا على تريبون ديال كام ديال لي تريبون وجامي محسوب صافي دير سوي توجور ان سيبورتور تبع لا جي اس كا خاصك يقول شي القانون تبع لا جي اس كا لين يصفح مليح مثلا القدار نعطي جميل ران امدا ناقي سوا ديال لا فالي دو لا سومام سوا سكوت واسيف نعطيك وكذا غادي تعارض كل صعب وكذا توجور سواني مدن توجور تعارض مدن لين يصفح مليح باسكو سي دي جون محسوب ils sont reconnaissants يعني يعني خدمه تبع لا جي اس voilà
ماشي ملي نبدا الديرنيير بارت لا ديرنيير تي انت دويلتاكي يا دو بتيت كيسيون اللي غادي ريبوندي جيسكا et qui est déposé. Donc, c'est une chose qu'il y a des choses au moment. La question, D'accord. Ok, je vais répéter. Donc, la dernière partie de le quiz. Donc, c'est deux petites questions que te posent les supporters et que te posent auxquelles tu vas répondre rapidement. Calme, machine, hadja. Donc, des choses le pire moment chez Miller, jusqu'à اسمي قلا فوق على تبع جيسكا شو الماتش بالك نغ الحاج قدران و كي في رابلي دو موفي سوفينير راك تقارن سي لا ريليغاسيون يلعب الاولانيه انا نعيش يعني لي مومون 2018 افون الماتش يون السسبانس يون الستريس بعد على فان دي ماتش ما نربح مثلا البوبليك ني كومون كو فوالا عاوني نوزا بوسي نوزا بوستي لا ليكيب اللي لعبنا في لا ريليغاسيون الاولانيه تلعب كوميم باش نتصور على فينال لا كوب دالجيري ونزل لي مومون يوك يعني سواء الهان سواء يعني مليح يساعد على دابا لا جاسك et le meilleur moment يساعد على دابا لا جيسكا les meilleurs moments ça date avec la GSK c'est l'alignation de la relégation donc personnellement parce que ولا منعاود 80% de l'effectif nous peut d'un entraîneur ولا million critiqué n'est pas connu sur les chaînes internationales avec des jeunes joueurs يعني peut-être qu'on a choisi الاولاني خاصك نسعى une grande expérience même نتصور يكون l'objectif اللي قد نبنو ثابت نلعبها في المانتيان لا فين فدي منا غنلعب في الشامبيونات مالوزمون كو نصور تيدنا ولا من شو كذا يعني كل ونذل ما باسكو ابري هاد السيكريماني كي تبع السيكريماني ديال لا ريليغاسيون تلعب الفينال لا كوب دالجيري تولد تلعب ديريكتومون لي شامبيونات لا بروميير بلاص يكون يتهدر قبل سنين ويجيني با نورمال الحمد لله الخدمه يكسونا واش تاقي مثلا الباركور نخدم ميم لا بانديمي قلت انا مليح ميم من نلعب la deuxième année ولا من الشامبيون يحبس 8 journées de la fin on peut faire quelque chose de l'oral du champion mais quand même on peut dans classer mieux que 4e place ولا on s'est classé 4e un point يعني في الدوزيام يعني ويجيك لي مومون ياكل عليه خاطر النورال لا جيس كتلعب شاكاني لو بوديوم شاكاني تلعب لا كوب دافريك داين صفاح مليح ومن بعد لي تيتر يفون سويف سي فري كو لو تيتر ني دو on l'a pas دني كان فرح رئيس ولا ملاوان الناس مثل البوا اني ظن يثموت القبائل دينا جانو فرح راس لو تيتر ني تو سا مي لا فينال de la coupe de la CAF يعني تصوغ مليح باسكو on l'a raté de peu بالك c'est un manque d'expérience dans les joueurs parce que les joueurs après محسومين عندك كل ماتش تو سا يجيو كذا ستريسي تو سا شمنا مليح دي ثمليليت en deuxième étant quand même Noël mais dommage c'est ça le football toujours il y a une finale voilà il y a un perdant il y a un gagnant السنين كنا نخسرت ثاني ميرسي كما الشريف نيوض الدار ثقل تزويل تاكي غوركا ولا نقالوا الصعدين فرجوا تربع لاجيسكا يعطيك الصحة فرحات toujours le même message c'est d'appeler toujours à l'union au contraire يمزلنا قلنا في دعوة mais la casca il a quand même fait que les années la pour l'intérêt de la GSK surtout le public parce qu'il nous regarde toujours qui profite de la division بشكل هذا هو اللي privilège نسني tout ça c'est il a قدروا حنا كلي privilège قمنا نجي parce que parce que les gens بس نقارن خوت الذكاء خدم الذكاء c'est le public ما إلا يعني وكذا كي تسمسلاني كل سواء كيني يلين أو يلين لا قصة هذه قيمة هذا حبسنوك لي ريزو سوسيو جيتي ثوينا جيوك يكثر محسوب في الكلوب باسكو ساكي دي كلوب هنا ميم لا ديريكسيون اللي نو بلاص الا خضعنا تقيم الطابل الا قصة
il a tranché dans les 48 heures, dans les 24 heures. On aimerait bien que le public ait de cool dans la direction en place. Il a augmenté le capital. En bas, le public اللي est derrière, bien sûr. Après, on a des scènes اللي يعني derrière باش كنا sur le passage GSK avec ses supporters يعني sur التجهيد كثار. ثلمرثي كما شريف ملال ثلمرث نونيك نودي طبعا لو انا كيف دار تي في الى هنا سكي سري سيت مورت من الجزائر ما شريف ملال اسل ويقضي من ترغاف من المزيان القبائل ثلمرث نون ارثي مليليف. أزول فلاون أنسو في سوان غارت ذويلتا كي ثما ينوث أول نون يثدر تي في أكيد